pozdrav svima. Evo nas na jezeru Podvezirac. Mislim, vodi se kao jezero Fruške gore, ali vidite za mnoge je bara. Iz priloženog čini mi se da bi tako i mogla da se nazove. Ovo je još jedno jezero sa dva imena. Još ga zove i Parloško jezero. Mislim, kad pričamo o jezerima Fruške gore, jer sigurno jedno od njih 5-6 ima dva imena. A ovo je Podvezirac i Parloško jezero. Nalazi se podno brda Vezirac, kao što ga vidite, i zato se zove i Podvezirac. Nastalo je od starog kopa, kao i mnoga jezera na Fruškoj gori. Kako ga zovu, skriveno i usamljeno jezero, pošto stvarno ovdje je prvo teško doći. Mi smo došli kroz privatan posed. Znači, čovjek nam je uključavao čak 2 kapije. Tako da, veoma zanimljivo, ali priroda je stvarno lepa i pa vidite. Nalazi se, možete doći iz pravca Petrovaradina, ali mi smo došli iz pravca Sremskih Karlovaca. Kad se ulazi iz pravca Novog Sada Petrovaradinskom ulicom, pa kod mikromarketa se ide do vinarije, čini mi se Đurđić. I tu treba nađeti put, nije lako. Ali kao što vidite, ovo je, ja bi nazvao više bara Podvezirac, tako da, pošto sam čitao neke blogove koji su hvalili, ok, da, naravno skriveno je, čak ne znaju ni meštani uopšte, meštani nisu mogli nam objasne. Jedan je nešto znao, meštani ga zovu Majdan, ko što i jeste, zato što je nastali iskopavanjem kamena i ostalog. Tako da, toliko od mene sa jezera Podvezirac. Do sljedećeg videa, vidimo se.